uba GH Kharshanlor brong Uwei ne Nongīalam Sengbhalang obra remba haka jela ula Khlad Noh menem step nduk tarik unai wing arajar arfo haka yu song jong hanok po kini ka jing Khlad Noh jogba Kharshanlor hadin ka jingpang ka balabat yu kato ka nepor kalong goi pat ka jingdu ka bakhrau ya ka jela namar ka jing Khlad Noh ka jogu kalawan ra ka jing thali haka seng hinyo trap National Youth Front namar baudei upersen jong ka seng wada ka juka poru Uwei ni Nongīalam jong ka Uwei ni kenhun ka balathau na kam taban pek ya ka bit ka biang jogi pat khaput berkham tam aka jari upur usam bat ka Bangladesh pat ya kani ka kenhun la tip kum ka Coordination Committee on International Border wa Kharshanlor ubalong Uwei ni Nongīalam Sengbhalang ubala kham I ka arta nadu ni kistam ke baladab rengkat ka jia telang bakwe di Sengbhalang kile ya kibun kenenti ni kam tabanya khun banyale na kam ta ke babun ki mat ki bakta ya upat ba kamjuru ki mat ki bakta ya kari bakajaj benriu takani ka jeng Khlad Noh ka jogu ka jela kala nang du I Nongīalam tani ki bri ki bami smat bantrai na kam ta ka bit ka biang jong upat ba ban ta kari bakajaj benriu dang menien kasngi santarik nayung arajar arfo ka jela kala du no ikong airen hujan matapat sauba GH Kharshanlor kajing Khlad ila stom kala ban ni na du kham chua na lai banai ila kot la yo bor so ila mi biang khmat awi de kham de kalija ba menin la ra biang sa hospital yong ba la jure ta jing stom la no shi la shi de bro shi na du menin ba mi hospital hadu step again hadu menai ba Khlad la stom jure la karla shu la menesan baji ni Khlad Noh telanu kin ko ya kamat jungi la sha shi baji harujin do tak ko si bona saya minta step dengan layak kubur ba Kharshanlor sem na shu na slaja patai adin makala sistem malabat lah betul ko ne bona ni tempau wajin snow kintu po kra tang ya sing afun dai moroi Uwei na ki rangba samla rangba bo ya khamnya tre senda ki shu ko kero haman ki kap ki wa ni tendu di sambai bos aje mot tu persat sim lang isu kero tendrai fai katu ka dem nai yang sing ayu shu de kulu ma yu ko do na pedengka metpod shot on koi then step ayu chimpit ba bim semua dan shu nga trying la du no yu Uwei ni samla tamba ba don ni tong sim jong chikin khi don ni tong sim man chakai hok kia gari bu jakin de ke dai ke chingdu bu khawi ni ke jing kasan ke chingdu bu khawi kam tam ne ke cheng f ma de ng la bakli tu cheng f ni kalau ko jek sudu no ni du kum ki ya trelang ko Sengbhalang trelang wa na ko pos jing sang ne rat kam si sibun ni ko por jung ni ramba wa ni rang ni don talang akaban sakri ang tiket baterai ya isi wa per jong jai pintu hundai kai ko ba panya pengajiran ni namla ko ba te play ga shen no yu and they will kum kini ko por na try na kaliang jungi kum ka seng ni ko wi ni nam mo ko te tin ko mai pat ring shu pha jing so lem sha ba yi sam kham tam che ki kur ki kha par bro dang dang jing ye dei ba jan pat pa Kharshanlor ba beli na jirong no pengen pendap sekali wakali buat mingit ba buat ke ya CNF kendon with so belau dari ibro ngit bo bon jirong penyak ngidang ya dan hajen ya dan senda buat kicam ke ba Kharshanlor la persang hai bor berjong ngela an kuno ban penwandur ya ke CNF kuno ban semni isu bo rangkat ni ke siwa ujuti ke kisah ni dan mentalang ni semua kilong sebentar coba ni namlah ikan kelat nuar kenau jika ni ke border isu biar bedai baka Bangladesh hapor ba Kharshanlor hi tu pun suang semua di Uwei ki berlong khmat kan kamru hadin kompersen jira FSP mah hadin kajing yo khobor kende dia kajing Khlad Noh jeng ba Kharshanlor mene mustam ba GH Kharshanlor Uwei ne ki samlarang ba GH trelang bat ka
bani Sengbhalang go fair babun gi issue ti kalau ora ka jing kendit yang ni nomor bada hari ke sandi ka baladam ngarang i ba Kharshanlor dang lek hapo disi office upon po bani karam halo issue ka bede baka podeng listrik masih for ribai district ndre menen sat menen ni lai kuborenga ba Kharshanlor ide seng di seng jur hadin lai biji ngayo biang ka message ba la khamjur so di stem mustap lai biji abu mus standit hadin mustap pan sepua pan stem ngayo kubor ba Kharshanlor indel so jadi di kubor di hat di kapen ora kan sim ka ba so dunong sikata ya di wei di penarang ba uba bodon ba kami monitor lang ba di wei jiseng bo burom ni di wei pat jiseng bo burom di Nongīalam badu di bri bo jam ba kami badu bri bri benila bani terlang bom dan kami slow hangamai bom dan kami slow meng bokol ai ban priang ya kini penilang di bri penarang baru bodon ba aja ajimut akan di kompi go fer kembali ni phaijin mo pa kabadai batka border issue no TID the spokesperson the spokesperson but president ka border issue man gini ting ba dan kembali inspection before the border area bang gay ban lekta minta to something no committee bilang but ngala banang body way ni bang kita pasti inspection balik di border sampai hari jumlah bre mo sampai kalau asing ai pan hari ya tidak sampai ai aku ya the Kharshanlor di way bokoi man gini ting sini siapa ini ka ini ka border penting dong di border issue but kaba setelah kalau batang hati sebenarnya bala dep kadang kecil keren jeni halor issue yang kan ka border interstate border ni keren kemarin ini ka kubor jena apa yang ka border interstate border ng ka government ka top jadi issue ka Kharshanlor dan pernah di pamastang pun yang ana pasta onnya ada bawal ngayo mesin ngayo mesin bani ba iya keren ini issue banga ngasanun banga nga kung Nongīalam ngasanun koi kabapen penmal na ada muka kalau ba wong yang gini champion ba lada ubli dang ibet min sik do yang bani keren ini tam budang kan dari champion dari rasa ni se bola Khlad Noh ubli dang ibet dan sim na selajang mai ba Kharshanlor ini kenal isu na ni pe yang dorong yang isu ni pe trial isu ini juga isu ham ba ya prelang bani ama isu ba ban nga kenal ko sabay day ko to pendrung kerteng ni kinti illegal immigrant bawan ko illegal ama member nabal bawan ko illegal apa perung kerteng sabut karena bakla di antar kabui itu perlu knowledge podali ru ba Kharshanlor ba Daniel ko long present knowledge podali ringkas ba amlang ba je knowledge podali sampai benikran kapan commission benikran yang kan diisi ba mendai ban alat ban perung ke nomor ke kerteng apa ke jalan ini. Ini kindu siru kalau level jong chief election commissioner. Kan mau Kharshanlor dan lang pokok ini lang nan. Bai ni sama orang ba bocor ham ban ni si. Sosial dan Kharshanlor ini mau diberi ban ban kana. Mereka itu kan mereka itu sebenarnya kamu perjalanan mat. Itu di Paranai Sengbhalang ke itu itu yang ngajib ebor itu yang tersangka pakai set bendera ini masuk ketika itu lagi perang